Ebe wa amogele dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe mo motshegareng re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone. Ke nna Lucia Ramasu mme ga ke nosi ke na le Tshepiso Sekolo ena di ranola ka puo ya diatla. Fa re lebelela tse di gogang ko pele motshegareng ono, Tona Moagi a simolodisa go bereka ga lefelo le le hetlang motlakase kwa Tlokweng. Puso e rotloetsa go lwantsha bogodu jwa leruo kwa kgaolong ya Bobirwa. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Galaxy se tsweletse ka go dira bontle mo league-ing. Tona wa lephata la ditswammung le kgothetso Re Lefoko Moagi a re go bulwa ga lefelo le le hetlang motlakase wa selekano sa 132/11 kilovolts la Tlokweng ke sesupo sa maitlamo a puso a go gatela pele mo maikaelelong a yone go tokafatsa ditirelo tsa motlakase le go rotloetsa kgolo ya itsholelo. Tona na bua kwa pulong semmuso ya lefelo leo a re utlwa tsholofelo Tombale ka pego. Morago ga pulo semmuso mafaratlhatlha a hetlang motlakase kwa kgaolong ya Kgatleng kgwedi tse pedi tse di fetileng. Kgaolo ya Tlokweng le yone jaanong e tlatse ka palo go oketsa mafelo a tla a kwelang kgokelo le katloso ya dithitelo tsa motlakase mo kgaolong eo. Lebelo la go bonesa dikgaolo tsa lefatshe leno le tla jaana morago ga gore puso e itlame go tlhomamisa fa dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno di tshwanetse go gokelwa motlakase. Mogodisane, Maung, Molepolole, Tlokweng, Serowe. Ga re lebelela the top 5 in terms of population mo ela hatshelela la Botswana. Me population e kana dipalo tse tsa batho tse di go ra di re batho ba ka tse ba gola hela o sa ba dire le ditirelo le ditlamelo tse di tsamaisanyang le dipalo tse di nna mo motseng wa go nna jang. So I'm pleased that today we are all witnessing the completed Tlokweng substation, which houses some of the latest technology in electricity transmission and distribution. This is testament of a journey of continuous development and unwavering commitment from the government of Botswana to enhance the quality of life. Le fa go ntse jalo thulaganyo ya kgokelo le kago ya mafaratlhatlha a motlakase lefatshe leno ka bophara e le jwa e sena go bonesa dikgaolo tseo fela mme gape e ya go sologela dikhampani tsa monoga ya mosola ka jaana di tla nna le sebaka sa kwatabolotsa mo go tse di filweng tiro eo. I'm pleased to share that in line with our citizen economic empowerment drive, the main contractor, Boneba Shandong, subcontracted work to 22 citizen-owned companies and complied with our CEE requirements, which we set at 40% of the contract value. Bagolwane ba motse ba amogetse go agwa ga lefelo leo ka diatla tsoopedi. Tona ha ke na pe mahoko a mantsi raitso ke itumetse go menagane and ke go eletsa katlego mo go tsotlhe raitso tsotlhe. Bani ba kgaolo ya Tlokweng ba rotloeditse go somorela lefelo leo mo tshenyong le bogodi jwa megala ya kopore jo bo busetsa morago maiteko a puso a go tlisetsa batho ba lefatshe leno ditlhabololo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go tlhaloswa fa dipaakanyo di tsweletse sentle kwa Moshopa go baakanyetsa moletlo wa ngwao o bidiwang Higalangwanyana o tla bong o tshegetswa e le la ntlha. Go aka mogolwane wa lephata la banana bong metshameko le ngwao wa kgaolo ya Moshopa re moeti go disa mang go solofetse gore moletlo o ngwe badiragatsi ka go farologana segolo jang ba mmino wa setso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go tsena moletlo o ke se go fetse Makwinja wa bega. E tla re ka mathatso lefelo le le fetogile boramello jwa ditshupo tsa ngwao ya kgaolo ya Moshopa tsa Higalangwanyana tsa go ya ka ditso tsa ngwao eo di supang fa lefelo le reilwe ka tiragalo e neng sa tlwaelesega mo motseng o. Ditso tse di supa fa gare jana nngwe e ne ya metswa ke noga mo lesitsing la noka mme a bona morago a se tsa tlhokafetse. Se le tse dingwe ke dingwe tsa dintlha tsa ditso tsa kgaolo e tse di solofetsweng go kaiwa le go bolelwa ka matlhatso. Go ya ka Re go disamang banana ba kgaolo ya Moshopa le metsi e mabapi ba solofetswe go tsena moletlo o go ithuta ka ditso tse. Go tlabe go na le baeng go tswa ka lehatshe le lotlhe le kontle ga lehatshe ra go na le bodiragatsi ba bo harologaneng bo botswana le kwa mahelong a kontle ga Moshopa ba ba binang sebirwa ba ba binang seyei
Basubea le Basaro ba bangwe ba tswa ko ntle ya ko Maung ko Bokone Bophirima se e le go supa gore ngwao ya rona re le Batswana re tshwanetse gore re ne le neelano re neelane Batswana ba ba ka kwana le Batswana ba ba tswang ko ntle yengwe ba kopane ba nne le popagano so moletlo o tla dirisiwa go bopa popagano yone eo ra go nna le bodiragatsi bo bongwe bo e tla reng go tswa go njano maitseboeng re boe re nne le mo go bitswa go contemporary festival. Le fa go ntse jalo godimo ga go ithuta ka ditso le ngwao ya kgaolo e banni ba kgaolo eno ba solofetse go ba letsogo mo moletlong o. Dr. Vom o taba le fa mo Moshopa a to rutwetsa banana ke to le ruta gore ke eng ke tsere nako e telele ke le mo industry ke one kono ke ta bona ke na le bo morware bo V le bo Ngwazi ba bua tsa bone nna ke tabe ke bua gore o dira jang gore o sustain mo music industry go ithala gampione. As much as dipalo tse di re update-ilong gore di sologetswe we expect go nna le letseno le botoka tota provided dipalo tsa morafe o ditlang o tlang indeed ba tla ba hiwa tsono kana re hiwa tsono gore ba transportiwe ke rona otherwise ke yone hela the way re ka nna le letseno ka teng ha ba ka tla ka kono eventing ka dikoloi tsa bone it will be a loss to us. Ke tla yana go tla go rekisa gore le nna ke bone sengwe e tle re ka moso le nna be e re ha moletlo o phatlala ke be ke supa sengwe mme re solela gore e re mo bokhutlong ba one rotlhe ba re tsileng ha re be re kgona gore ka moso re rekele bana di uniformo re rekele bana dijo. Setšhaba se kopilwe go etletsa meletlo e tshwana le e tsweletseng ka gore bololwa go kgotla go somarela ngwao e kokomane ya Batswana e tla tsogang ipela ka yone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Mothusaratoropo wa Gaborone re o duetse Tautona a re batho ba ba amilweng ke tiriso ya ditagi le botsogo jwa tlhaloganyo ba tshwanetse ba inaakanya le mekgatlho e maleba e ka ba tshegetsang le go ba thusa go tlogela ditagi. O buile se kwa letsholong la go anamisa molaetsa ka bodiphatsa jwa tiriso ya ditagi mo badiragatsing. A re utlwe Terry Makgweng. Go bolelwa fa tiriso bothaswa ya ditagi e felelang e koafatsa botsogo jwa tlhaloganyo e le nngwe ya dikgang tse di amang badiragatsi ba monogae ka jalo ba ba amegileng ba tshwanetse ba kopa thuso. Rre Tautona o rotloeditse bothe ba ba iphitlhelang ba le mo seemong se go bua ka dikgang tse ba phuthulogile go thusa go emisa kgethololo kgathanong le bone. Today we confront a harsh reality that mental health issues, drug and substances abuse are prevalent within our creative community. Firstly, we must break the stigma surrounding the mental health. It is not a sign of weakness to seek help. It is a sign of strength. We must encourage open conversations and create a supportive environment where individuals feel comfortable seeking assistance without fear of judgment. Letsholo le ke nngwe ya ditsela tsa go tsibosa badiragatsi ka bodiphatsa jwa tiriso bothaswa ya ditagi. It is a journey, it's a very difficult process. And bagetso ke le bolelle process e ga se gore ke ba ria ke le ha ke ne ke kile ka tsa bo cocaine kana ke kile ka tsa bo ecstasy. Ga se gore ke ba re so se ke bolwetsi ene bolwetsi bo re tshwantse gore re bue ka bone. Of the gift, it drove me to be wrongly associated because bontsi bana ko kone ro opela teng kana re diragatsa teng ga se kone kana ko eo ke ne ke tshwanetse gore nka be ke le ko teng. Those are bars and clubs. Negative influence coming through big people, those that could have helped me to protect what I had. And still we see the same thing repeating itself. Unfortunately, many individuals in the creative sector turn to drugs and alcohol as a way to cope with pressures of their jobs. While it may provide temporary relief, substance abuse only serves to exacerbate mental health issues and can have serious long-term consequences for our physical and emotional well-being. Badiragatsi ba rotloeditswe go baya botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo kwa pele ka jaana boitekanelo jwa yone bo le botlhokwa fela jaaka jwa mo mmeleng. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone.
Bagwebi ba motse wa Kanye ba kopilwe go iketleletsa kwa diofising tse di maleba go ya go itseela ditsamaiso le dithuso tse ba di tlhokang go ka atlega fa ba na le kgatlhego ya go tsenya kopo ya madi a lenaneo la Chema. Kopo eo e dirilwe ke mopalamente wa Kanye South Dr. Lemogang Kwape fa na buisanya le bangwe ba banni ba ba neng ba supile kgatlhego go itse ka botlalo ka lenaneo la Chema. Ke Tsogofetsi Makwinja wa bega. Mopalamente Dr. Kwape go na rotloetsa banni ba Kanye go emela dikgwebo tsa bone ka dinao gore di gole di bo di atlege segolo bogolo bao ba nang le dingwaga ba gweba mo mebileng. Dr. Kwape a re ke nako ya gore jaanong ba tsene ithutونtsho ya tsa dikgwebo gore ba rutiwe ka go godisa dikgwebo ga mmogo le go atolosa mmaraka wa tsone. Ga ke batle mananeo a puso lo a tsa ko radio mo ke batla lo tsamaya lo ko diofising ya ntse ke se kopa mo bodireding jwa rona mo lehatsheng la Botswana ke gore tiro e le nna ke ipalla mo teng tiro tse re di dira re di adimilwe ka gore e tla nako ya gore e be ile rona re direlwa yana ha o direla batho ba irele jaaka le wena o eletsa go direla. Bana le seabe ba lenaneo le la Chema ba ne ba tlhalosetsa ba ba eletsang go tsenya kopo ya lone ka melao le ditsamaiso tsa lone. Ke go ha 3 months gore we go builda lone le tseno le wa ke gore re ha re gore a re simolla go duela khatsana e ile ka yang ha o tsere mo go 15,000 a ra bitsang re ra tsamaisang kgwebo ra rone wa duela in 6 months. Yang ke bona o tsotso go itekanya gone go gore business ya me ha ke batla bokana a me ka re 6 months e be duetse madi a ke a tsere methala a khomo e mentsi ore ha o ka dirisa mothala wa le 1 possibility tsa gore o hume di go tase batho ba na le madi ba hume ba na le business le probably more than 3 ga o le business le 1 ha na le semausu ha o ka lwala wena monga semausu possibility ya gore semausu we e go godimo. Nna mo bogompieno ke ntse ke rekisa hela ke rekisetsa mo lwapeng ka mabaka gore ne se ke gone gore nka goroga go gore ke ka aga gone ha ke rekisetsang teng mme go botoka hela thata mme maikelo a me hela ke gore ke go oketsa ke go ya go Chema ke go kopa madi ke kope dithu ona wa ka nthusang ke tshweletse kgwebo ya me ke le monana o sena kgwebo ke itumela thata gore ke go applyela lenaneo la Chema le nna ke itshimollele kgwebo e leng ya me feeling sone gompieno ke tsa se ka re thusa mo go building dikgwebo tsa rona mo go tleng ka other business ideas gore re ka ira yang go itshetsa go apela. Banni ba ne ba kopa gore go tshwarwa ga diphuthego tsa mothale o e nne selo modiro ba tlhalosa fa di ka ba thusa gore ba tlhalosediwe ka botlalo ka mananeo a tshwana le a gore ba tlhaloganye. Ke Tsogofetsi Makwinja, BTV News, Kanye. Faragatela pele ka dikgang tsa rona mapodisi a sephiri a letse a tshwere banna ba le bararo kwa Mogoditsane Block 9 le Mopane morago ga gore ba longwe tsebe gore banna bao ba ne ba gorosa tagi ya motokwane go tswa lefatsheng la Eswatini. Mo letsholong leo mapodisi a na fitlhela banna bao ka mokoa wa motokwane o iseng o kalwe go tlhaloswa e se la ntlha ba tshwarwa ka dikgang tsa mohuta o. Puso e setse e dirisitse madi a fetang 1 million pula go nonotsha maiteko a mephato e tshwaraganetseng tiro le maphata a itshireletso go lwantsha seemo sa bogodu jwa leruo fa gare ga lefatshe la Botswana le Zimbabwe kwa kgaolong ya Bobirwa. Mangwe a madi ao a dirisitswe go reka koloi ya Land Cruiser le didirisiwa tse dingwe tse di neetsweng morafe wa Bobonong. A re utlwe pego ka Karabo Molusi. Mo dingwageng tse pedi Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a sena go itlama go araba selelo sa babirwa sa bogodu jwa leruo jo bo neng bo ba humanegisitse. Puso e ntse e tshwere ka natla go diragatsa ditsholofetso tseo. Tautona Dr. Masisi o na tsibogela seemo ka go buisana le molekane wa gagwe Re Emson Mnangagwa ga bo ga romelwa moemedi wa Zimbabwe kwa molelwaneng go ya go itseela bosupi. Mephato e ne ya golagangwa le makalana a itshireletso a puso gore ba thusane tiro eo.
tautona le hatsela Botswana o kile a tagonega a nna le seabe a re jaaka ne re simolola puso e tsenya letsogo e thusa mephato ya rona ka didirisiwa gata le tona wa dikgaolo le ene hala jalo ba ntse e le thulaganyo ya go supporta le go nonotsha mephato jaaka le itse ke yone e sireleditseng leruo la babirwa ka kwano nna ke amogela ka gata tona re lemogang ka teng re le mephato go Zimbabwe le re ke a e rana ke le ka kwano re tshwara le ZRP re tshwara le ZTF ke ra mafola go Zimbabwe re tshwara le bone ka re tshwara le dikgosi go Zimbabwe re tshwara le mapalamente ba le rwa matebeleleng re bua le bone time and again maleba le bone lifestocracy le yana kere nna ke dumela gore a kolo e itiliano ra go tshwaragana mo and mo dithuso tse di tswang mo pusong di tlaleletsa mo boithaopong jwa babirwa kolo e ba gaetsho e jele madi hela kana kan 740,000 so ya ka le bona e kwadisitswe le na le stempe sa puso kana go ra re go tsamaiswa ka ditsamaiso tsa puso me khaeto na go ra re thokomeleng ke a rona gore e kgone go re thusa mo gongwe ke dithoro tse di jeleng madi a kana kan 62,000 re na le dithoche tse di jeleng madi a kana kan 91,500 re na le di-stretchera tse di jeleng madi a kana kan 388 dumela gore it's more than 10 years ke ntse ke thusa morahi wa rona ha re ntse re tsweletse ka dithuso ka banela le tsone dipitsi tse ne ba di dirisa ele border patrol ke itumela thata tsa tseno ha ke bona gore go tswe mo ga dipitsi tautona ona bona go tshwanela gore a re nele thuso e kana mo kgatelopeleng e kgonagetseng ka tshwaragano ya babirwa le puso tshireletsego ya lefatshe ka fa molelwaneng le Zimbabwe le yone e nonofile fa batswa setlhabelo le bone ba bone thuso mosepele mo maikemisetsong a puso a go inola babirwa mo manokonokong a go utswela leruo ga o simologe ka koloi e le didirisiwa tse itlileng le tsone o tswa kgakalanyana jaaka irile a re mo ngwageng o fetileng puso ya tsisa jalo dikoloi tse di hapegileng tse di dirisiwang kwa molelwaneng puso e rile ko morago ya tsa tshwetso ya gore ba mephato tota ba duelwe ka madi a lenaneo la ipelegeng mme mo nakong eno phimolo dikeledi ya leruo le yone e tsweletse bangwe ba setse ba neetswe dihutshane dikgomo le tsone di a simolola Karabo Molusi BTV News Bobonong Tona wa tikologo le bojanala re Dumisweni Mthimkhulu le banang na bo go tswa Botswana ba solofetse go tsena phuthego ya bo 17 ya lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC kwa Portugal mme ga dikgang wa Botswana Television o tshidile o nka betsi o tenko gore fa tshedimosetso ka se ileng gore re ka se solofela go tswa mo phuthegong eo ke a leboga Lucia jaaka o sa tswa go bua re gone mo lehatsheng la Portugal re letetse jalo gone gore go tetse jalo phuthego kgolo yone ya CIC e le leng gore e dira le merero ya tsa diphologolo le tshomarelo ya tsone mme ile re le hano ka taletso ya yone le kgotalone le letse jalo tona wa tikologo le bojanala re Dumisweni Mthimkhulu le gore taba tsena phuthego yone le delegation yone ya Botswana le gore taba e gorogile gone mo Portugal tota wenga go tlhalosetsa jalo gone Lucia gore phuthego sente e simolola gone mo tsatsing la gompieno mme le mediro e leng gore ke bokopano hale le hale go bankanyetsa phuthego kgolo lo semiso ya phuthego kgolo yone e leng gore ga go diragala mo tsatsing la kamoso e le yone the 17th edition e ta jalo ka lekgetho e le legato la bo 17 le kgotalone le tshwara phuthego yone mme re soletse jalo gone gore mo tsatsing la Sateretaga tona Dumisweni Mthimkhulu ta buisa yone phuthego yone tota e le panel discussion e le gore taba e tshwara mo mererong ya tsa
yone wildlife go tsa diphologolo o ka gakologelwa Lucia gore tota tona Dumzeni Mthimkhulu o ntse a tsweletse go tsamaya o na le ka go United Kingdom mo kgweding sa tswa go heta o kila go le gone ko Germany le ko France tota kgangkgolo e le gone go rekisa polelo ya Botswana re ka re ya le Botswana story ya gone gore tota le hatsi leno ga le dumalane go thelele le gone gore go ka tshwarwa jalo go ka diragatswa molao wa the trophy hunting bill e le molao kakanyetso e leng gore o tswerwe mo nakong ya gompieno santse wa akanyediwa jalo ke palamente ya ko Mamosadinyana kgotsa gone ka ko United Kingdom e le gone go emisa thekiso ya dirwe tse e leng gore di tswa mo diphologolong tse e leng gore di tsumilwe jalo mme o ka gakologela gone gore Botswana e dira go le gontsi mo mererong yone ya trophy hunting e lebetse gone gore communities di thabollwa go le kae go lebetse gone gore go thusa thata gape le gone go laola koketsego ya diphologolo tsa naga segolobogolo ditou ka re itse gone gore lehatshe la Botswana le ditou tse e leng gore di hita even yone the carrying capacity ka tshwanelo go ya ka thomamo go ya ka ditsana tse e leng gore di beilwe lehatshe le sentse le kgone go accommodate diphologolo tsa ene ditou jalo di le 50,000 mme lehatshe la Botswana ga e sa le ngwaga o le dingwaga tse di sa tswang go heta palo ya ditou e godile hela ka mokgwa o leng gore o hiketsa le one lehatshe the carrying capacity of the land re lebetse jalo gore gompieno mo nakong ya gompieno Botswana le ditou tse e leng gore di heta ditou tse e leng gore mo mahatsheng ka kakaretso di tshwara 130,000 mme le sengwe se e leng gore se leta jalo gone gore lehatshe la Botswana le tse maitamo kgotsa a firm position go itama gone gore tota e lebeletse gone gore kana diphologolo tsa kgotsa ditou jaaka di gola ka palo e leng gore ko godimyana di hiketsa ebile di tsena le mo mahelong a e leng gore ga a tshwanela gore a ka tsena ko batho ba tshelang teng ko batho ba lemelang teng hela jalo le go baka yone tsone dikgothang tse e leng gore go aga go buiwa thata ka tsone dikgothang gareng ga batho le diphologolo ke kgantse e leng gore soletse jalo le shea gore di ta buiwa le gone mo phuthegong kgolo yone ya CIC o ka gakologale jalo ke gore ke lekgotha le e leng gore tota di ikemetse ka nosi mme le dira thata ka advocacy kgotsa go buelela jalo dikgang tsone tsa sustainable wildlife management and conservation dikgang tsone tsa merero ya tsa diphologolo tsa naga segolobogolo go di somarela gore di somarelwe mme le gone gore le batho le bone ba somarelwe ka mokgontseng jalo Lucia re sologetse jaanong gore phetogo e tago ga go ithelela letsatsi le la tshipi mme le dikgang tse e leng gore di ya go buega e le tsone tsa merero tsa diphologolo mme re soletse go le gontsi jaaka ke sa tswa go tlhalosa gone gore le tona Dumzeni Mthimkhulu yalo o taba e le gore o tla nna le sebaka sa go bua ka Botswana's position le go arogana le makgotla ka go harologana e leng gore taba le ha o ka itse gone gore mahatshe a e leng gore a mo CIC a heta 80 jalo mme Botswana le lone gape le batla go nna le boloko jone jwa CIC a go ntse mo e leng gore ka go bua Lucia mme ke dumela jalo gore tana ntse re boela ka go lona re le bolela ka what's happening ka kwano Lucia wetso se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata re di neye Timompatane ena re naya tsa metshameko ka go leboga ga itsara ka mothetso madume dikgang tsa metshameko tsa tshokologo ya rabone tsone tsare motswarela mookamedi wa Botswana Premier League Bennett Mamelodi a re nako itsile ya gore motshameko wa disalamapa tsa toropo ya Gaborone o kgatlhise o bongwe keta tedi ya maemo a ntla fela jaaka go diragala mo metshamekong ya selebego seo kwa diliking tsa mafatshe a mangwe Mamelodi o kaile seo tota Mamelodi o kaile fa seo se ka dira gore motshameko ka kakaretso o gole ebile e nne kgwebo e botoka le diapoloko Mamelodi a re motshameko o ga se fela gore ditlhopha di lwele serodimo sa toropo mme o tshwanela ke go supa gore ke o mogolo o rekitsang liki e kgolwane ya monogae. There's a lot at stake on Saturday, ladies and gentlemen. It's not just 3 points. It's not just bragging rights. It's also for the brand Premier League. Because
the derby tends to register an unwanted record when you look at African football. And that unwanted record is that it's probably the only national derby that doesn't fill a stadium. And that record has to end this week. We need to fill the stadium to the rafters like any other national derby in Africa, so that at least we can say we've arrived. Brand Premier League is ready now to go to market and grow football in general, so that there are no more issues around money, there are no more issues around anything. Mookamedi yo wa pele wa Botswana Football League a re tsotlhe di ka kgonagala fa ba na le seabe botlhe ba ka nna seopo sengwe fela jaaka Motswana a re setswarakeng ja pedi ga se thata. The media to assist, but to every single Motswana to purchase tickets. At derbies in the continent, you don't just look at people in and around the world. People travel from anywhere. People travel from Botswana to go and watch the Soweto derby. So wherever people may be, to support these two teams and to support Brand Premier League. E re ka go le gantsi motshameko o tsholegelwa ke tatedi e seng kana ka sepe go hema mosuke wa go reka ditikete ka letsela bofelo dithulaganyo di setse di dirilwe kwa balatedi ba ka kgonang go di reka teng. That are sold at Gaborone bus rank by Brothers Combis. Then other tickets are sold at Notwani Lifestyle Club. Starting from today, they will be sold at Notwani as well. Then other tickets are sold at Geo offices, Coffee Nation. And then we also have Copas ranking tickets that will be sold until Saturday for Copas ranking. Tickets are just going at 50 Pula Grandstand, 30 Pula elsewhere. So we encourage the football lovers to try and get their tickets as early as now. Ba tshegetsa motshameko o ga ba lebala tsa botsogo le itshireletso kwa morago. We've beefed up our security. We'll be having 60 security guards. By now, there will be many, some will be inside the stadium, some will be outside the stadium. And then on top of the 60 security guards that we'll be having on the day, we'll also be having Botswana Police. They will also help us on issues of security, as well as 10 marshals. They will be deploying them around the stands. We'll also have a mobile clinic, just in case there's an emergency. It could be either players or it could be spectators. Motshameko o rulaganyeditswe go tshamekiwa ka matlhatso kwa lebaleng legolo la setšhaba metsotso e le 30 morago ga nako ya boraro mo tshokologong. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Joining Galaxy se okeditse ketapele ya sone kwa setlhoeng sa ligi ya Botswana Premier morago ga go fenya BDF 11 ka dino tse pedi go ile nngwe mo motshamekong ono saletse morago. Phenyo eo ya Galaxy jaanong e ba tlogela ka dintlha di le 53 pharologanyo ya dintlha tse 5 le se se mo maemong a bobedi sa Township Rollers a re bone matlhasedi a motshameko o. Ya mo first 11 aba khwetsobo pero bona bana ba le babedi ko le box la di 18 aba tshameka ka botlhale mo go pule aba tshameka le taunyane ba tla tlhalosa ba re go tiro thile mo teng ga mola e tlanele le tloa dinsing bana ba ka tsena jalo mo top 8 BDF 11 ya go tsamaya enna moral booster ga o lebele ga go ntseng ka teng bona Daniel Msendami abaya tlhaya le tloa Daniel Msendami santre tlhalosa hela go tswa ko nako nya go ka ikhutsa after all the hard work ya dirile modingwane go ka tla go latlha kgwele bonolo jana a ba ka ba o tla Galaxy ka Hachi a ba khona go ka bala motsama o be go te play on bona mo Chobedi kutlwa mpolokang patla motho Wendell e be go te onside Thabang Sisinyi ano sa ya go ya bo le somele bone ya bobedi ya motshameko go kanela Galaxy no ya ketapele well ke dingwe tsa dikgwetlo but how we le ba game the first half we were there more than anything on top of this team. I mean, we could have scored 4. Yeah, when you miss, we thought we were going to have a problem.
And I said it got the dressing room, and chances are they will change. But the change here, these guys were not ready. We were sluggish, we were still enjoying Korea. So it caught us a mistake. Someone asked me. You can't do it as a defender. But of course, I can't crucify him. It's one of those mistakes I gave. We will learn from this. Hella second half, yes, because Rebolele got the first minutes. The first few minutes I gave me in the second half, we gave up. So very we managed to get the 3 points. This was a very important 3 points from a loss, and we came back very strong. I'm very proud of the team. They did very well. I'm very proud of the effort, and I think it's also important for me to take the opportunity to thank the supporters who were here. When the emotions were high, obviously we'll complain and all of that, and I think that's why I'm saying it's important to go back and check the video and check if some were mistakes or it was correct, but I'm happy with how we performed, especially in the second half. Kwa bokhutlhong e re go setse malatsi a le kwa tlase ga lekgolo pele ga metshameko ya di-Olimpiki ya Paris 2024 kwa lefatsheng la France. Setlhopha sa lefatshe leno se se yang go phadisa nyako se amogetse tlhotlhoetso ya 500,000 pula go tswelela ba ipaakanyetsa metshameko eo go tswa ko kompaneng ya Okavango Diamond Company go ithusa ka go ipaakanyetsa metshameko eo a re utlwepego ka botlalo. Masira o tsweletse a re company ya Okavango Diamond e itemile go tsenya letsogo mo thabollo ya metshameko mo gae ka ile nngwe ya makalana a nang le seabe se segolo mo go bapatse lehatshe leno khuto tse nne tsa lehatshe. We are committing 500,000 to support the team in preparing for the Paris 2024 Olympic Games. It is with great pride and enthusiasm that I extend our support to ensure that the participation of the talented athletes at this special occasion. We do appreciate that a lot more is needed, and we do believe that by us going ahead and putting this money and trusting that others will follow so that the team is adequately funded so that they can perform to their best. At ODC, we deeply understand the power of sports to inspire and unite the nation. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Kenao Botsa Tshenyego o itetse le go fi thotloetso e ka eta ka nako e maleba setlhopha se tsweletse ka go ipaakanyetsa di-Olimpiki tsa Paris 2024. This sponsorship will go a long way in boosting assistance we get from Botswana government, the Olympic solidarity and other benefactors to ensure that optimum support is extended to the qualified athletes as well as those that are attempting to qualify. The NOC has been managing Paris 2024 Games and continental scholarships for 12 athletes across 4 codes: athletics, boxing, weightlifting, and swimming. These have been ongoing since 2022 and were sponsored by the Olympic Solidarity, the funding arm of the IOC. It also helps that halfway through the Olympic cycle, we have the Commonwealth Games, where through the program, we are able to support athletes through the games preparation from the CGF. Ke sa le ba ba sa kgonang go lathela ke re ra kopa mo Batswaneng ga mmogo le di-private companies le ha ile Scotia ikemetse ka bonosi ka thusa ga thusang teng. Stage se re yang go go sone ke stage se se tona thata sa bohelo se le gore se thata se tlhokana le more preparations well in time. Mo nakong eno batshameki ba setse ba iponetse phata wa go phadisana go di-Olimpiki ba barataro e leng batabogi ba bararo ba mabelo a 400 meters, Lungo Scotch ba ya Pondori le Colin Kibina Tshipi, bobedi jwa 800 meters, Tshepiso Masalila le Ketobokile Haingura ga mmogo le sekgantshwane sa 100 meters le 200 meters le Tsile Tebogo. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Mtheswari di be kutlho go ne fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Ha ke santse ke ile ko nageng ke re ke a emelela ke ha ke utlwa e tama phanyana
ha ke re yana ke thelele hore e tabogile go gonna ke be ke re ke sule ha e be thula e re antiga ha ke tsore go ganne gore e se ka ya nthaba ke ha ke simola ke bua ke re era kana ke lwantshiwa ke nare gone ha ke ha ba phadimo ga ba tsa di tsa batho le gompieno kwano ga ke ikutlwe le ha le gopola me le robegile le ntse yana le ha ntule bothoko gompieno ga gona sepe se nka se bereka ke ne ke le motho yo ke itsamaisang ditiripi tse ke di ratang ke di tsama mme gompieno go apana ha bana ke le ha yana ha ke ikutlwe sentle maloba ile a ta itsene mo direte ya mito mo ha gore diphologolo di ska tsa tsumiwa ha ke se ke dumele ke batla gore di tsumiwe di tsamaele kgakala gore le rona re kgone go tsamaya marito ke teng nna ne ke lemile ka December ke ne ke lemile mo